Što se prvog pitanja tiče, to je veoma važno pitanje. Za ljude koji ne znaju o čemu se radi, nisu samo u pitanju društvene mreže. Naime, juče su albanski mediji u Prištini, pošto su neki Srbi okačili na društvenim mrežama lažnu fotografiju, odnosno fotomontažu Jeffa Bezosa sa njegovom devojkom, ženom, ne znam sa kim, sa neke jahte milijarderove, i pokazali u gotovo eksplicitnom ljubavnom činu i rekli ovo je Goran Rakić. A onda su preuzeli u sve albanske medije, onda su pola ambasadora od ozdo počeli da zovu Gorana Rakića, čak neki počeli da zovu i moj kabinet, jao je skandala. I vi se pitate da ste vi normalni svi zajedno. Da ste vi svi zajedno normalni i da ste toliko pokvareni da to možete da radite. A šta se dogodilo u stvari? Onda su to posle albanskih medija preuzeli na Telegram, tobož proruski kanali. Veliki patrioti i rodoljubi. Uvek na istoj strani sa Kurtijem. Zašto? To je fenomen jedan. Vidite, Goran Rakić 2 godine nije bio na moru uopšte. Njemu je majka bila teško bolesna, nepokretna i morao je da bude sa svojom majkom i ona je umrla pre 20 dana. 9. avgusta mu je majka umrla. Nije ni išao na more. Bio je sve vreme sa svojim narodom, čak i kad su hteli da ga tuku i kad su zviždali, jer tamo imate, znate, budale. Lažne patriote, poput Jovića i ostalih, koji nikad ništa za srpski narod nisu učinili, a koji su inače maltretirali žene dok su vladali na Kosovu i tako dalje, nikad ništa za Srbe nisu učinili. Ali su uvek prvi, ne kada treba da se pobuni protiv nekog u međunarodnoj zajednici, već kada treba da se pobuni protiv Srba. A onda su ti kanali, za koje sam već govorio, koji glume patriotske kanale, a jadni su ti Srbi rodoljubi koji uvek čekaju samo kako će protiv Srba da se okrenu, jedva dočekali da prenesu sve ono što su Kurtijevi kanali pokazali. I zamislite, Goran Rakić odjednom postaje Jeff Bezos. A onda su na to dodali, kaže, a vidite šta on radi u trenutku dok su Lune, Milenko, Obrenović i ostali u zatvoru. Kraja tim lažima nema. I mi sad dolazimo do jednog dodatnog pitanja. Kada vi 500 puta ponovite takve laži, kao što su recimo laži ovih ljudi sa N1, Nove S i tako dalje oko Jovanjice i učešća mog, bratovog ili ne znam koga. Oni su to ne 500, već 5000 puta ponovili. A šta vi u stvari imate od svega toga? A kako da se odbranite? Mogu li ja 5000 puta da ponovim to? Ne mogu. Mogu 3, 4, 5 puta. 5000 puta na svaku njihovu laž jednostavno ne mogu da odgovorim. I šta će Rakić sad po nalogu od naloga da ide i da objašnjava? Ne, ljudi, to nisam ja, znate, to je gazda Amazona. To je, znate, Jeff Bezos, to nema veze sa Goranom Rakićem. A mi se postaje pitanje, a što je vama velikim rodoljubima bilo potrebno da rušite srpsku listu u jednom od najtežih trenutaka u savremenoj istoriji Srbije? U danu kada su Albanci doneli odluku o eksproprijaciji, u danima, još 7 dana je ostalo kada će pokušati da zauzmu zgradu u Severnoj Mitrovici. U danima kada pokušavaju da protivpravno ukinu licencu Telekomu Srbije. Znači, neko se ipak izborio za tu Telekomovu licencu u prethodnom periodu na tom mestu. 3 meseca je skoro od kada roba srpska ne može da uđe na Kosovo i Metohiju. Naše bolnice više nemaju dovoljno lekova. A kako je moguće da ste jedva dočekali Kurtijeve napade i srpskih bednika napade da to iskoristite i da to puštate po svojim kanalima? Kako je to moguće? A zašto? Pitam vas čak i da je tako, da je Jeff Bezos postao Goran Rakić, a šta vas je to vuklo da to radite? Da radite protiv svoje zemlje, protiv svog naroda? Šta je u glavama tih ljudi? Zašto to moraju da rade? To su problemi sa kojima se mi suočavamo, ali šta da radite?